Kulumkha tai sanja kaham chini khorang nai tongnai rangcha khani joto khapang ta hokte bu hoksong chung bisiketal paimni yagolo haini hai tini o sanja jorani kok salai panda norok bai malain joraman phika tini ang norok ni host Nelson Debbarma tai ani logeo tongo ani co-host Salomi Debbarma tai nai tongnai joto khapang ta hokte bu hoksong no chini khorang ni bising tai lojijak o sanjan kok salai panda norok joto no khabai khoi lamsago tini chini o kok salai pandawo belaino nangkuk mane tai special guest rok faisok paijak borok norok buskango sinimongro tai aboni logyo tamno tei ching tini o panda khalekya bu topic tei ching kok salainai abon tei busang salainai ge phadi poilana ang tau chini narwai rokno lamsogane ang poilana lamsognai chini sir Rev.Mithun Rupini bo principal of Tipra Academy ge sarna no belaino khabai lamsago chini kok salai pandao hambai panoba belai hambai ge abon yaglo hani hai ang lamsognai chini tai khorka special guest bongkha chini dara Dinesh Debbarma bo director of Tipra People Foundation Bengalore ge dara no belai khoi lamsago sanjan kok salai pandao hambai ge phaidi tabuk chung chini chung tam no tei chung tini main topic tam tong abo saiman layana abong gangkai Christian rock Tipra sarok ni culture no sabayu okok shil samung no tui no tini chini o live talk show chini phajak narwai song chini sar song borok okok shil samung no firo bung renai janjati surakche mans no kai poilano sumung bhok thanglai na abun sai sikang ang tewaisa chini nai tongnai jotto khabang ta hokte bhuk song no kok charna musungo sarbruni haike tini bahai hai norok joraman finai chini narwai rok bai call khlai norok directly contact khai norok nong ni sungmung rok no nong bukhani kok tongmarok norok sunghori manai abon bagai nong no request khayo 30 minutes ni yaglo panda chengwani hai kaba srapchani sing chini narwai song bai kok salaiman yaglo norok nong ni sungmung rok norok chini kok dok number screen no tongo abo bai call khai norok kok sahori manai tam ka abon sa sikang request khayo kebo call ta khai kudi tam ke ching kok sapri interrupt ngo abon bagai jotno tawisha hambai ge abon sa sikang ang pulano chini sarno tai darano tongthok bisiketal tai happy merry advance Christmas same noronobo tongthok bisiketal and advance merry Christmas ang bahain hai sini khorang channel rok no joto nai dongna chini audience rok plus chini joto kok trip je chini khorang channel no subscribe khlai tabung live nai tongne rok no ani khakam tai chibai tai norno pai play hambai bisiketal tai Christmas ningi norma belai ke pai play hambai maro gai phadi chung poilana thanglai na chini tini ni je kok bokhrok aro thanglai na chung san thangnayo chung nugai mangkha takbai ke hati barni hai ngi tongkha chung o kaisa topic no ti lai nai je burning issue ngi tongman hasti gnangai janjati suraksha mans ni kaisa organization borok ni bukhakti kaisa sanmong hai ke demand onkhormani je bongni sanmongo oma ke sajak tongo Christian ST Christian dog double facilities man mani bagai ba nahar mani bagai Christian dog ni ST facilities cancel kanyani nei o sanmong kasawai tongmani ga abuno tino haino bongni lagyo tai khoroksa Tripura Satriya samaj ne bahano bong no lagyo tewisa hanhe bong no support lai nai o sanmong te bok te bus kang abui tongai mani ga abuno rogino haino chini jisi Christo asai mani salo Christmas ni salo borok rally protest khailene nei je borok kaisa dagi mung ba sanung tisamani abun tei bahano jeng date postpone khaimani nokha haste ni chief minister ni koimung bai nge oma haikeno jeng haste gnangai tipra sabai tipra sani bisingo oma haikeno o religious ni kok tumarong tei nai jeng oma haike oroi poroi nanglai mani nugui tongkha nge omono tei no haino puilano nin bukhakte saimana mu jongo o je sanmung je o tipra sarok no oroi poroi khai tongmani o christian no ST facilities cancel khayo mani tai Christian rock no chin Tipra sarok ni culture no sabai tongo hanmani okok sel samong no bahagi firok mo nai belai belai ken hambai chin tabung nerson no ko belai ken viral tabung obosong nugi tongo chini ta present ro chung ka bo kaise issue hangkai thanai November 19 no haima tongo o issue no tei poila kok samani kise social media nuka hingkai abono jagao sungnuka kisa chini madam khoroksa bawa issue noti kok saka hingkai a issue noti kok samano ang nije bo kisa nukha hingkai kamama public reaction do nukha
Hingkai asole je sirsamung kok sirsamung abo jodi chung wansugi nai hingkai abo kuno totally proof sara taborom de dual facilities ni kok je sajak mani sil sajak mani Christian rok no abo sung wansugi nai hingkai asole dual facilities mano ne ang tak jora nugya kwan mokol bai thango hingkai ST facilities mano hingkai ST facilities sung mano sung nije bo agi rok pori bo phaikya sung scholarship rok mano hingkai sung kabangma chini ang kaisa school bo tongma ba hingkai sung ST facilities rok no sung wahike nu scholarship ni madhyame sung online fill up khlayo hingkai o fill up khlai rekhang keno borok no nugo angani students rok nong thong ang joto no nugo je pori tongnai rok no nugo jara scholarship manai rok sung nugo ST scholarship ni simisa sung namani no chung nugo ta ketai kuno dual facilities le abo ang mokol bai thangba ani taksak jora nugya hingke tabo ke borok ni je koksil samungo jodi dual double facilities jodi now ne jodi evidence tongkhang ke to borok abo আইনত ভাবে যেমন রমদে সরকারি ভাবে বরক তো নুগিসে তংগায় আবনো যদি নুগিনো তংগায় তো ডুয়াল ফ্যাসিলিটিস যদি কেবো খরচ নাই তং আবো সরকারি মানে আবো রাইট দিয়া আবো বাকি রনানি যারা রনাই অথরিটি সংলে বাকি রিতং যদি রেখাঙ্গে তা গাং বেলাকে ওয়ানো যে খরচা বরক ডাওয়াল নাই তংনানি বা দুইবার নাই তংনানি আবো মমতিকে নাইমান আং জাবক সক জরা নুগিয়া যে তো দুক আং সক জরা যে আনি tabukni umor jora ang nije porikha kabangma scholarship rok baino jong pori phayo ke ST facility jong kisisa scholarship rok mano asung te others to jong asuk nanani kok bukrei ke jong abo baino kiche misa sugei chini borok tongjak jao angka te kesa abo kaisa do dual facilities ni kok no ang totally abo no sanai dual facilities le ang namani tak jora nugya kaisa no nao gabo possible boya duita nai tongka jodi nai tongka ka ang sanai authorities rok pano যারা ডিপার্টমেন্টাল হেড টংনাই রক আবনো কাহামকে নাইনাং থুং কে নাই বরক নি যে রাইদাও টংমানি স্কলারশিপ नि যে পরিমাণ টংমানি আবনো কাট খালাই থুং কাইসা না দিনি সাকেনো আবো ngै থাং আবো কানি যুক্তি ইংজাগো দাং কা ডাবল নাই টংকা কাই আবো যদি বরনি সিস্টেম অংয়া কা আবনো বরক রিজেক্ট খালাই থুং তা কাইসা আবো তিছি থাङै ফাতसा তো না হারমাया বলে কাইসা অফিসও থাङै ফাতसा কে আং না হারিমাया কোনো কাইসা ন বরক রखेছে কত সিস্টেম দङ প্রসেস দङ ভেরিফাইড খাইনা নাङो angka verified mote thangise tarpore se chung abono nai manota ka abo kaisa kate kaisa sil samung ta siu nang je samani abo ta kaisa tamse komo Christian rock no chinti pa sarok ni culture ba chini hukum rok no sabai tang ne bu koksil sam ti samani borok na abo dalai kheno kaisa tam sanai je questions no nukmani je proshno khlaikya je saga abo belai kheno kaisa mane one sided haingo जों क्रिस्टियान्स रक नायदि जों जतनो जों साइमानो तिंतिपरा सरक जों ताक जरा कुनु प्रॉब्लम करिलायो जों तंगलायो जों सोसाइटियो जों क्रिस्टियान तमा हिंदू तमा चिनि दरवनि थ्रुक सरक आनि कामम जेरो जों थ्रुक सा दङ कत रकम दङ जों पालो तंगलायो चिन्तानि कुनु प्रॉब्लम करि जों मानिलायो खलायलायो जानि जार फेटो जानि जार रिलिजन्स cultural ni kokno je sami jong mani ka kai Christian doctor cultural nosto khai ka spoil khai ka ni kuno ekta ko nugria ulta se sung nugo cultural tabuk sung nu khang ka chini kaisa part of type se sung nije no taborom di kaisa ri kan marok ri kan mung sumong ro kaisa cultural tong mani abrok chung nu khatir khlaye Kristono suri mani bising ti khlaye sung nu khabo kasai si phayota ge jisuni bising ti khlaye joto du ang buji mani je to ang khoroksa pastor jaba কিন্তু যিশুনি বিসিংতি বকুনো सकलगनाया बाइबल सावो बंखा कायसा तमो फियकनाय उद्धार खालायनाय सिनि साव एलेम्बाक साव इनके ताबक जों सुब्राय जिसु ख्रिस्ट जनो जों नुकमानि हिंगा गाय बसनो फिसि फियको उद्धार खालायो गा जे रिलिजियस नि बेपार तो जों नायनाय गाय जे कक सिसै तंमानि जे आबो हायके जों कल्चरल नष्ट खालायो आपति खालायो नि भायोलेशन खालायलाय तो जों तंमा नुगयाता उल्टा जों चेष्टा खालायो जों पास्टर्स रक चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस रंग नटे कानमुं सुमुं खलाय तंलायनानि इनकाय चिनि दाम सानाय एकमात्र जों मताय रक तो खुलुममाया जों कारण चिनि बाइबल चिनि ईश्वरनि ककथाय दङ जों आबो বিশ্বাস मा खालाय कारण रिलिजियस माने न आरो कायसा धर्म ग्रन्थ दंनाय आबो चिनि बरकनि जुक्ति बाय चलिया आबो
chini kaisa culture kaisa identity bai abo soli religious ni kaisa particular book tongo holy books abono believe ma khlayo tama truk sang tung sung judaism tung tama hindu phano ta tabo hindu phano ongkha ba kaisa gita phano ongkha pavitra grantha borok mani ka aboni jeta right tong mani aboni je रीति-नीति tong mani abono fundamentally borok kaham ke phorango jani ja phorango ta ka aboni bagai sung bo korksu pastor sung tam no base ke phorang sung bible no base khlai no phorango ka tak matai no sung khulumui tong na ni abo kun jinu thani kun suijak kre ambai sung matai rokle sung abo balogai khulum marok abo chuno totally no scripture samaba sung abo no biswas khlayo ambai sung khulumya abo kai abo ta sujako kai amaken dara o topic no toino haino chini kerong raida hakeba Indian constitution sung no buma hake phorang ba tabuk je o janjati surakcha mans hake tripur kshatriya samaj borok kini organization kaisa ek ngai o san monote he tongmani abu ki legally justified da ba bongni o koksil chamong nang nang ba ki phir mong nai legally henai to kuno jaga sai jakri to tabuk jorate kuno legal books but jese pon tung je law student no phan sungi ba the biggest lawyer of the world by India ne phan sungradi ki omo hai ke jaga kun jaga sai jaga tong je religious and caste separate same da tabuk jorate ang je sigi family ba ang je saimani family je social nogi family jorate ani saimama jorate inke obo legal rom jagya omo kaisa illegal no honai mano ba it is illogical je borok omo hai je party omo no abuni against a fight lai tongo ba abuni against borok rally ro khlaina nai tongo it's just like borok kaisa unhappiness borok ro bisingo unhappiness to nayo but division create khlaina nai ka religious ni bumungtai caste ni bumungtai tabo jagawo borok khlaina thangibo jodi support khlaine rok borok no jodi support khlai ngangke ani je wan sungmane te ani je bujimani te ke borok ni thanibo proper knowledge kri aboni bagai je borok no speech ro je borok no borok phurngiti phayo aborok borok no blindly follow khlai thango logically one sugya ba one suge naya opposite khlai je borok samani kubuida no ba kubuida ungya so any point gabono jemne just one question if you asked so it is not legal as per my thoughts aunque jeng oma hakena kubuma koksil chamu man kha tai borok ni je demand no bong ni bum high standpoint tong abrong no sing bong ni bising sawi man ka je tabo Christian rock no riti riwas borok Christian Hindu religion ni Christian no convert mani bagai riti riwas hanma rok no follow khlailia nene ok koksil chamang ba bong ni op point of demand tong omnoti ba ki phir mo na okay tabo riti riwas is kaisa borok ni ba sini tibrasa rok ni ba jis pono any tibrasa simigya jese borok ni pono kaisa one sungong ba kaisa belief o riti riwas bum dekhe tlangi thanai bhai tlangi thanai abo sak ni thani si jodi nung kaisa culture ngai ba kaisa tribe ngai nung jodi ni riti riwas tlangya but tuitong nga abo different ngai thau tabuk o jaga je borni points ni tuito o jaga kya bono sung mazra beri me je bor chini riti riwas tlangya hane like tasing pastor samani hai Christian rocks is hanatha ngate o sini cultural uniforms cultural dress no te promote khlai thong where else sung thani tabuk jorate maximum borok rok no ang nukmani hinke mandiro thangro kai sari chungu sari kanai thang but choose ba o je salwar rok na kanai thang but tauni bagai war wan so ga comfort ni wan so gi thangana but ajaga o jodi asik culture no age barok no na hinke tamungai regnari sa khani thangya Tibra sarok sung tibra sa chelarok to always no chung chini cultural uniform chungui thang manya because in cultural uniform no different and abo always no nai thogya chumi to ang kebo occasionally chung chumi mano tabo ko jaga ang kebni against to sanan thangya ang Christian abo support lai honi maya ang Hindu no support lai honi maya ani sudu kaisa against ang ke je porni point of view je Christians and ST o jaga Christian and Hindu sigri kha Christian by ST sing thanks you o jaga kuno phano sana thanga ke logically matching ni kuno lama kare because caste kaise different ST is a caste Christian is a religion caste and religion no sung ek thansa khlai bone tei sung fight khlai na ni logic kuno kare amo sudu kaisa division phano khlai mano tibrasa kaisa tibrasa na bijingo our division ni phano ideology to bhi borok phai mano
but borok no ang personally malai ke ang personally no kaham ke kok sna mu chung je bahai ke tamni bagai o point no borok wan sugi o ma ke rally khlaini no wan suka opportunity rakhanga please and voices how ready borok malai nyamu chung na ge sir no sinamu sungo tabok chung thangnai miya ni talk show bahai chung nugui manka bong business sawi manka be borok riti riwas by chini culture no borok separate nei kok saw ge o riti riwas by culture chin tradition amo busu jote felai mongtong ang once ani je as per my knowledge sunai puila je chini ang borom gonang chini sarsung ma no chini okra rok borok songsa laikha khlai laikha ba wan sok laikha deep thought khlai wan sok lai tobe o jaga o abun kok ni sakang ang kaisa kok sana mo sungo actually sung nai ne ke sung tabuk ti prasarok ta sung joton bung barat sung ti prasarok ang abun sakang da abun ko thanai sung nai ne ke tabuk খুব একটা মাইনরিটি মানে খুব কম সংস্থানাय সেন্সাস 2011 যদি जों नायखांखे प्राय 31.8 हाइसि दं बेलाय कमसन इंके आबनो गारि बसं ताबुक जुदि थानाय जुदि कर'नानि आंके जों जुदि सेन्सास जुदि खलायखांखे साइमिया पार्सेन्टेज जों ताइबोदा टोटल ओभारअल कमि खामो माने खाइजेगे बायसे अब कर'नानि बागै के आय साइट बसं नायसिं नायखांखे बेलायखनो सिचुएशन चिनि एकटा जों पपुलेशन साइट बसं एकटा बेलायखेसे कम जों तिब्रासा बसं बांबा बेलायखनो कम जों इंका ते कैसे का वन सुक मन इंका का अब आं बेलायखे कैसे जिनिस न वन सुक अब जों विभिन्न सिजागै रंजागै गथ'गुला खलायो किन्तु निजेनि तामसनाय निजेनि जेटा इसोरनो कैसे ट्राइब रेखा जों कैसे तिब्रासा खलायखा जों थामसा दंलाय दङ आसु दिन गाहामखौ जों सलायो कुन अरा इशु सेक्रै गा हठात साखायाव फायै जोंनो माने अब हायखे चिनि बिसिंग माने वन सुक मु खामया काहाय जों गोबां माताखौ बुहुक दङ जों गायजाग्लायो बरजाग्लायो थांलायो फायलायो चिन्तानि कुनु आस पर्यन्त कुनु आं निजेबो आसु बालखा आं फेस खालायाखौ गाव माइके कक्सि सालाय दंमोन पिसनो बेलाय दबखा हामिया बा नाइसलेमु बा जलेमन आं जरा जराव कायसा अबनसो मैतो मानो जेमन कायसा दङ दो खरकसा जों नुगमानि कालिदासनि कक जों जतन खोनाका कालिदासनि जखन आं स्टाडि खालायबा गिरगो परिमा जागा नुगो ब tam gakai जों kaisa जों bo phango ulta kawi tanai sarsa tan kha dobo bo phango kasai bo tan kha ken bo klaikha inke awo kaisa boni jibono kate kaisa kalidas ni te kaisa tongo bo sarsa boni je dino bo kaijak nani horo mane boni logi song gunda bising sui dongma phu a gunda feel sana bo idea mayata kasai se baklai rakha po azako angka aborokno tei ang a gotona no tei je kalidas kintu boto ulo mohakobi ingi thangka bo writers hisabe porichito ongjak angka ang nai mani bon soton je butua hisabe porichito ta ajoro ge tofono kalkrome boni je bo kintu ulo onek earn klaika writers angka angka ang tak je o wan suma bam tei no o je ekrek laye tuktak salaye tamo salainani to o issue tei paiya an motek o jora o situation abo hairo kokka tanani kun प्रश्न से करे जे जागाव जों एकेबारे से नंगुति प्रश्न नि कल्चर tabung ta ji tung sama ka नंगु tak je जाओ आं बाबन चाइ tung जाओ नों जे सुमु आं अरन tung जाओ tabuk जों नाय एसटी फेसिलिटीज नि कोंग सब नों बाइके नों तामनि बेसो रोजा खाबासनो एसटी फेसिलिटीज एका जों जे बैकवर्ड स्लाइनि tung tongo tak थांनाय दे जोंनि गामि रक जोंनि लामा रक नाय नाय करे थानि आनि गामियाव न थांनाय करे लामा सब एकदम बैकवर्ड बो जागाले जों डेभलप खाबा जदि बो आबो डेभलप ngay ST facilities ni non nani ka abuke khushing jagwa karon brok develop kha sika rengkha kaham kok kintu nai ne kha abo kosi krei reality ota abo hai kuno se krei inka abo hai krei yo bor asum sa ke kaisa dusarup khlai sunamoi abo hai khlai bibinno rokom mane tamsanai wan sok mo tubure chintani abo hai ke thinking to maro ang belaiken sakbai thanga abono as a khoroksa pastors plus ang khorsa phornaibo school oktiyo jotono no sung phorngo aro kono jini dormoni kono gobokrai sung jotono samani kwel chuken nayo sunga baikhen tongnani serngo inke tasio je mani je sung nosto khlayo marok abrokhe ekbare totally sung abo bul inka miani je je tasin samani dokso khotio samasni jeta borok to religions to sung asuk saya
o Ritiniwas notice nani kotogula ni saw gang kesama wanso ota Ritiniwas nga kai to chini kotogula chini romde cheng hook khlai cheng choli lai agi tak bu hook khlai tong lai nei ke to bahing na sa o kar sar ota o jora o ke romde agi o samri tong lai o tak bo samri in thang lai na kotogula tong do nga tawa ba adapt khlai be me nang jesu pano sade thane joto tabuk hindu ni foundation kaham khen nang tarak na nayo kaham kok jesone pano nang dormoni ti phonglai di ang kunu hiya bono kunu ke bai kunu kok bang ni na kokri jani jar institute jani jar kaisa to monok samsana rargna ni bagai phorngna ni bagai kaham khaimani ab kaham si abo right jar jar khlai di কিন্তু বা কাইসা বরকনো হঠাৎ খে কাইসা কনভার্ট মানে जों বাকে চিনি কেবনো জবরদস্তি কনভার্ট খালায়া आं নিজেবো হিন্দু তঙ্গ আগিও जों নিজেবো মতাই রখলমো जों যতন আন ব্যাকগ্রাউন্ড সাজাও তাকো বইনা তামনি সানাই এগে হিন্দু তংমানি ন কিন্তু সুব্রত যীশু খ্রিস্ট ন দিনে ঈশ্বর ন जों বিশ্বাস খাইকা ব কাইসা সেভিয়ার ব ব আং পার্সোনাল ট্রাস্ট খাই কেবো একটা প্রিচিং খাইপে নাই করি উইগাদা আন কেব প্রিচিং খাইপে নাই করি আং বাইবেল ধর্ম গ্রন্থ পড়িও আং খোঁজ খাইও এরপরে আং আবনো সাজাখা আং আবনো বিলিভ খাইকা কাতাই কাছে কে o je religions by ni religion belai one among ka surprise mani ka ang religions by OST no je babe puila pro tubuka ta ka kringi thamka abo yang sau kata mane tai sa divert khlai ma hai ma tong kata o kise kise yang bororo ain kanon rok saka rules rok sajaka karon gabang ma rules rok sajaka bla gabang ma je সংবিধান ni constitutional law ni kotokle adapt khaijak mani article rok tei rok sajak kangkai borok bonai kha study khlai kangkai ter khai aroni usuluma hayang nokata tabuk ni je kok sai tongmawo e tabuk kaisa sai tongo je ritinti ses khlayo hai khlayo sar khlayo ani modengka ani personal view songke जों tak bokoi bani kuno sotruya जों kuno khlaijaya jani jar jagao जों khlai dongnai जों kintu ba kaisa borok kaisa christian nolai nanghu tabuk wamprا wathum surina nangnai khulumna nangnai nile abole जों abujorale ang ekno personal ta abole जों khlaimeya sujako tabka chini जों ईश्वर काइसनो বিশ্বাস खालायो ईश्वरनो जों सुरियो जों चार्च सुरियो ताबो जों बरबाय कुनो एगेन्स्ट करि बंगलागे आंनि जेबो सुरि जावता गाबन बागे आंनि कुनो वर्क पेन तैबो आंनि कुनो पर्सनल वर्क न आं एको माने आबो हायरो कुनो जलि माले करि तामका ओगे इशू कामानो से वाना होता गाबन बागे चिनि थानिबो ताबो ओबो हाइके चिकुन के रायदा तिरो कतम तम नियम रक तुबुलाये ओ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खालायना नाय दं मरक तम रक तुइ दंखना biang saito nubu nugya jeng to kebono to silibu maya nugya wito without evidence nang kuno khlaime tabu koroksa borokno ba boino phano silime hotat sake phatsa gabon bagani nugmani ka hoyto pare abo borok bo biskango sadi hinjage dia saima tongkha na kebo by force ba kebo by kisa abo tisadi gai ST facilities christian rok belai development kha ka ba christiano thangbai kha dine apti de nugi tong কিন্তু নাই নাই মানে চিন খ্রিস্টান পার্সেন্টেজ সব না হারি নাই দে চিনি 4.35 দে বসক সে চুং নগো থানায় 2011 পার্সেন্টেজ সব চুং বেলাইসে কম যাকো সানা তাंकेता তামলে আসক ইসুং যাখাবা তামলে আসক প্রবলেম যাখাবা নিনি তাকো খরকসা কাসাই তঙ্গ খলাই তংজা যাও ব পড়াশোনাও আগগৈ তঙ্গ ব কাইসা সোসাইটি नि খলাই তঙ্গ সামু বননো বেদাবেদ বখলাইয়া সানা তাंके দিনি কবংমা তাবক হিন্দুনি नियम रगो फानो जतो जागा नोंमा जामा रंगनो तै जामा नोंमा रंगनो तै से बेले रेस्ट्रिक्टेड जाक छाना तांके फाउंडेशन नोटा किंतु आबो रंगनो जों नायका का बाइबेल सनो सावतामो नों जे सफन सादे नोंदि किंतु कायतो लब जोंना तिंगना नांनाय निनि साकगा फलाकथानि नक्टारनि शो आबो बायनो नों नाय नै ताबु नों जों नुगदि नाय दि सामा नोंमा निनि पान सिरे क्वाय दुआय कबंमा जुआक नोंमा रक ताम रक जों नुखा तरत्रके आबो रक कायतोनि फानबाय तरत्र खिबिरि मानमानि गा खिबिर मा बायनो बरक नोंथानियाव कायसे तमसानाय अजे सामुं नोंमुं हाम यारक जों जे सुहाक बाय खामरक नोंखांखाय जेमन द्राक रं नोंखाय जों ताबो आबरक न खिबिर मान माने आबो काहामिया दिबा गे ताबो गोबांमा ससाइटि सि तंजा माने कन्ट्रिबिउट खालाय चरायरो परि दङ मिशनारि स्कुल सगो परि लाई दंलाय जाव बरबो साकनो सेक्रिफाइस खालायखाबले दा फादार सुखान जोंनि सिस्टार सुखान बरक हासाल बरक फाइ मिशनारि खालायो बर न खु खिबिखा बरक साकनो डिनेट खालाय माने साकनो एकेबे सेक्रिफाइस खालायखा तामनो ना हारि खालाय जाबा बरबो ईश्वरनो सिनि जामा बाय कायतनि जों सामुं खालायना निसे खायजा जाव दआबो गाबोन बागे आबो रंनो तयै नन थानियाव जों कुनु किसु आघात रखांखाय कुनु आघात जों रजा जाया जों प्रचाराव आबो बसाया
जबरदस्ती नों हाफायना नाङा आपति बसाया जों एकमात्र कुबै कायतुनि ककनो पिरो जों रसाबो ओंखाय जों आबसे सय मा थांजाकमुनि जिसु सामाबा आबोबा आं सामाबोया आं खरकसे पास्टर मिथुन सामाबोया आबो एलेम्बक स्क्रिप्चर सौ जन 14 देनि सयो जिसु निजेन साका आंनो लामा आंनो कुबै आंनो मथांनाय जिसु निजेन स्टेटमेंट बसाव तै तंगै प्रचार खायगे आबो बाइबल स्टेटमेंट दंमाबागै जों प्रचार खायो थांदि संसार ग्रांनि मेथ्यु चैप्टर 28 गाबोन बागै जों प्रचार खायो कारण स्क्रिप्चर जों सावो बाइबल जों सावो आबो बागै जों खायो किन्तु ए नय जे जों केबनो देरारि रिनाय हामला खायरिनाय आपति खायनाय जबरदस्ति खायनाय आनि मते आं ताकसो जरा कुनु करै तबके आज कक्सि सामं संनो जिनि सार संनो बादा फर संनो तिनि जों नुग्लाया फनंका ससियेल मिडिया ते हयतो जों बो खरकसा बुकुं बारा बरकजा बो खरकसा तिप्रासा ओंखाय जों आं बंथानि रिक्वेस्ट खालायो आसले वान सगै नायदे अबे बारं न जों जे आबरंनो तैयै आसो बाराबारि इंलायै उलदा बेलाय हामना थां दे बियां अनेक समय बेलाय सरि का हामरंनो वैक्सीन दथारै साइड इफेक्ट मा हायरदा हामानो ता आसा दे आबो लांगानो उल्टा पुल्टा फनंग मानो ताइबो आबो किरिमा सिंसा रिजल्ट फाइ मानजावता आनि आसना गै ते केसां काय जे ओ जेएसएम बाय बंनि जे डिमान्ड ओ सानमंनो तैनाय जों नुगै मानखा हास्टेनि मन्त्री हायकवा बीजेपी नि मिनिस्टर साराम पद बनो बिन खुक्ति बहाने बो पर्सनली ओ डिमान्ड नो सपोर्ट खालायो नि बो चाजागो होने बो सामानि दं गदरा नों ओ डिमान्ड ओ इश्यू नो तै नों बाहाके कासे पॉलिटिकल एजेंडा हाकिरा नुग नों बाहाके फिल्म होना Yes. Any point in kanke yes it is a political agenda. Or bini kunu personal kari to honi mano, but naina thanga ke political agenda. Chini Tripura wo asik bosor romoi sekang CPIM chalo witong mani somoyo. Kebo phai yesi surbaya, kebo sapaya nang Christian, nang Hindu, nang Muslim, nang Sikh, ni kebo sapaya na kari ho. Tabok BJP phai mani ya gulo chini तिप्रासा निजे तिप्रासा जे मिनिस्टर लेवल आसुगै दङ बो निजे बो अब ककनो सपोर्ट लाइनानै नि बाचाका प्रॉब्ली बो बैकडोर प्रेशर पन मान खना बो ब्रेन वॉश खाइजाखना जाखिते बो बिनि पक्षते बे वानसुका ए बरनि एग्जांपल बा बरनि बुजुक मुं आबो कुबुनि अंखना नै बो आबोनि बगे सपोर्ट लाइमानो बट आं डाइरेक्टली श्री रामपद सर नो आं डाइरेक्टली सानामो सङै सर Sekang obo neng announce kanyan sekang kaisa tiprasa minister ngai kaisa tiprasa ngai neng nije no history no chaito ke naidi but neng nije no field work neng si saimanu because BJP inka kaisa central government and je BJP ni maximum borok rok ni Tripura ni culture no saimanya ba ni tiprasa no sinia so o jaga o jodi neng borok ni influence by amo haika kok sawi phaiga public ni bus kang no amo haika kok sawi against ngi tongkang ke they wish one sugi naifidi ang ni point ang bono sanamu sugo je they wish one sugi naifidi je nang point je statement mani abo busuk joratui kubu ngi manti prasarok ni bagai tabuk joratui BJP kubang wa state no chalogi phaiga kintu kuno state o omono support claim manya ku Mumbai tabuk nukha agi oino team tongmani je sudu Hindu ni bagai enismic fight claim mani ang proba borok borong state of climano probably borong ni oro climana because borong ni state si ama haike follow klayo je particularly but chini Tripura state to ke bo kuno jaga wa thapar ja kare ko je abo kaisa Hindu state ba abo kaisa Christian state nei kuno legal documents ho tabuk jara to thapar jaga je Christian state ba Hindu state nei abo kaisa indigenous state nei chung agini simno sine jago so abuno point kabangma interviews to no khang sri saram pordoni je bo negative comments ro ba negative points of view public rokno pini riru mane bo kaise minister bini kok thaise samani onek spread ngai thango belai no important bo khoroksa minister level asugui tongai bo wan sungna nango je tamu saka ngai public rok hurting nai ba tamu saka ngai bona public rok support lai nai bo kaise minister hani wan sugui sak no minister hani wan sugui je bo demand claimano ba je bo buino comment claimano abo khlai rekha bo ungya so amono ani request boni bagai bo ang bona hamia hanya but nung sak wan sugui naigradi comment claimani skang support claimani skang ki borok ni je demand ni buskang ti phemani je central ni phayoi tabuk janjati morcha phanong khaba taike se party phanong kha borok ti phayoi borok bo jaga ni phai because all party ba all team agi to Tripura wa kri
tabuk tamni phanya nang borni phaiga tamo ideology ti phaiga tabuk jorati borok exact examples riya ko je borok tamni bagai omo haige kokno saka sudu tabuk jorati o point mamang si buskang phai tongo je Christians tiprasa Christians rongni ST cancellation ngai but tamoni bagai amo tabuk phana borok clear claim manya ko borok tamni bagai amoni against to thang amo phana si borok tabuk justification public no riya ko press meet khlaiga amo bo point of view wo borok exact point of kok saya moreover last kaisa press meet was like shameful sana tha ke being a leaders borok kaisa great leaders no haniman ka tabuk je asuk si kotor ma rally khlaine ne baga borok wan sugiman ka they are great leaders so being a great leader is borok nije no saimana nang mane ki sabo by ke behave khlaine ba bong no bum ke response khlaine bo jaga o tam khai reaction nanani tabuk borok o jaga reaction nana thanga or reaction ni opposite reaction nani chances very high tabuk just one point ki chini ministers je level je minister level je tongne rok je support khlai tongne rok borok nije bo public by interact khlayo borok ni under je tongne ba borok no support khlaina rok phano si o kok bini o point of view no goshinai krina baksa borok koekjona goshinai tongai manu je buni kok khnawi kisa influence ngai phan thangmano but bo nije phano tabuk joratei social media wo phayako na ke kuro conference meet wo phayako je obuno exactly explain khlaina ni bagai so my request is to the norok ni demand logically ni wants to go kai please come forward bas kang phayai exact example by exact point of view sapaidi ki norok tamni bagai o demand no bas kang tu pheka je khutu asuk bosor jora tui kebo phana demand je khlayako tini taklai bosor tamni phanya nang ngatai kaisa haino hai all issue no tuino kaisa te kaisa belaino important kok sungmung ba ongkhor ka ba kok sil chamung phaipika awni bising te kubuma sungmung ba ongkhor ka je asak sa cheng tabuk tiprasa no bising no religion no tini sing ore pore nanglai tanglai ong ke cheng as a tiprasa as a indigenous people of Tripura chini actual religion tamo ni bu sungmung asai mani omnotei bagi firong na cheng actually cheng agini simi cheng history an hang cheng Hindu da tongmani na cheng kuno chini on religion tong am bagi firong na okay religion is like borok roxy religion nei chongeru asai ma bai cheng kuno religion nang thangya religious ngi thangya je bo ठीक no yes Christian family asai khanga bo Christian ngi thanga ni maya Hindu family asai khanga bo Hindu family han jagai manya but asai kha mane puila sing human being borok munisho ngi sing sakang asayu jeng kelibu satong purwo khasia purwo jeng saisi maya tamo Christian apa tamo religious religion bufru phurungja ko sudu jeng simani pore sin ama babu sung phurungga ba sin okra sakra sung phurungga yes omok amte Christian amo hange Hindu o thaniyo to tabuk jorate ke phano differentiate khlaya ko na chini ama babu differentiate khlai phaiga na chini thago song phan differentiate khlai phaya tabu Hindu ni bisinga busung na thanga hange Hindu family asai mani ya golobo Brahmin huni tong sadhu huni tong taw phana chini tibrasa ni bisinga phano se sadhu huni kabang ma tong Hindu ni bisinga sadhu boiragi tai normal Hindu rok ni ram jage phai amro khna tamni bage ba abo nangji nije sak jodi bage hanka ba bada bagja khamu bagja gala khamu taw Christian abo same thing tong different branches Christian Orthodox tong Baptist tong Catholic tong Roman Christians tong kabang ma tong but they all also believe in the same God probably born preaching was same no tong Hindu was same thing no tong but oboni jodi sung nanya thanga ke Gita Quran or Bible all these books has the same way of teaching only thing is kisa different way of phurungjago but point main target je sok mane ke o jaga no sok payu only thing is borok sudu Hindu ni phurungjaga nei no Christian ni phurungjaga nei no Muslim ni phurungjaga nei jodi ke phano tabuk jorate Quran by Bible pore jak tongha and Gita bo pore jak tongha ke bor nije no thangai nai mono as per the research je ang claimani tei Quran by Bible difference kri both Quran o tongo same names Abraham tongo Jesus bo tongo Quran Bible bo tongo Abraham Jesus sudu Quran o kai Isaiah and Abraham abo alage different cases are different bumung thango but that's the same story tabu Gita bo ko phurungmani tongo kabang bo phurungmani tongo borok Gita mo ko phurungga logically phurungga ba tabuk romdi ko ekta example ri phurungi rekha but teaching jotono anya thanga kai jotono same
आजागा कोनो डिफरेंस करै अमो जों ह्यूमन बीइंग्स जों बरक मनुष्यसे अबनो डिफरेंशिएट खालायो ताबुक जे क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम हनै जों से डिफरेंशिएट खालायो तब हंके ताबुक जराते त्रिपुराओ तो जे क्रिश्चियन नंगे थांगा हनै आं हिंदू बे कक साया तो के थांयाब्ले सो अ पॉइंट न तनि तंगो बरक रक त्रिपुरा सरक आसक से थानजाङै फाइ फाइखा आसक जराते से थानजा तंगै तंगो ताबुक तामनि बागे लास्ट मोमेंट डिवीजन खालायनानै ट्राई खालायगाबा तो पार्टी ने पार्टी ने नों डिवीजन खालायदि त्रिपुरा मथा बीजेपी कांग्रेस ने डिवीजन खालाय दं मानो एंड सपोर्ट खालायनांगौ सपोर्ट खालाय थाङै मानो बट नों क्रिश्चियन हिंदू हनै जदि पॉइंट फाइगांगन नक काइसाव से वालायनानै लामा फाइसौ ताब पार्टी निले एटलिस्ट पारा सिम पन वालाय मानो बा सिनिया बरक सिम पन किसा कक बांनाय मानो बा नासिक लाङै मानो बट नों ओ क्रिश्चियन हिंदू हनै फाइमानि पॉइंट हले इट्स लाइक बो ताबु फाइमनो से वालाय रिसिने ताबु this ideology is really very bad for the society belai no bad ge sar bhaino bage phir nai o chini tipra sar ne asol ba kubui ching tamu religion song follow khai ba chini religion da tong na abo songjudi na sing nai kang do tabang to sandang ka chunga so historical pura pulan chimi cheri pori nai buya suja kokta eta kubi kok sang পরিমা টাং তো জাস্ট একটা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র কমার্স স্টুডেন্ট ইনকে ব্যাকগ্রাউন্ড ন যেটা কই কক आं स्राय स्राय सानाय जे मानमानि सानाय माया का माया सानाय इनके जे आनि बुजि मानि जरा तिंके के एक्चुअली गोबांमा जिनिसि सेकां सानाय रक गोबांमा अकरा रक दङ अकरा रक बाबो नतै गोबांमा सानानि ट्राय खायखे जे आसले हिन्दुनि जोंकि सयसै हिन्दु दा दं मानि ना मताया तेरक অন্য জায়গানি সে তুবু জাগো রাজা রকসে আসুক সন তুবু হনি রক जों तो मकल बायथांबे नुकजा जाया कारण आंनि 42 इयार्स दो आं आसु ककरो फाचा सानानि कौ गया कारण के आं निजेबो आजैमा बो बारा 42 इयार्स गेते गेसे खाय आबो हाइ ग्रन्थ रंनो जे आबो हाइ रासमाला गुबै ककटा लाबरबो परिजांनाय बयाखौ एतो फानो जत दुक आं जे साइमन मते इंके खाय जों आसले ओ मताय आटाय खुलुममानि आं खोनाटा जोंनि अकरा रकनि खुक्ति रक खोनामानि काके आसले जों खोनामानि तामं काके आसले जों आबाय खेलायले ताकजों मतायनले सुरिमानि गरै निसा जावता ग्याबनो बेस खालायनाय काके निश्चय चिनि काइसने काइसे कनसेप्ट दंनाय एक जराव जेमन आदि मानव रबो एकटा प्राकृतिक रकनो खुलुमना नेचार रकनो खुलुमना देखदा नेचारेल रकनो एकटा मानिना जस्ट काइसे आनि चिन्ता दारा ताबो कारण बरक माने न कुछ कैसे सृष्टि कर जे कोनो नेचर दंनो तयै विश्वास म खलायो नलेज करि फन अन्तत बनि थाने कैसा सेन्स दङ कारण फल त इसुनि सुनाम जागुले कोनो ना कोनो नेचरल लंनो मानिना साल ताला रिबाबा तै रंनो मानिना आप्रक दंनाय निश्चय तबे के आं रिलिजियन्स नि एकेबारे न बैकग्राउन्ड न बरक आरनि फाइका अबति सखा आबरनो एकेबारे नुक सगै जेरैनि जेबो परिमा करि जाबा आं स्रायसानि साव तबे के नेचरल लंनोले मानिनो फाइना बा खुलुमना आजरानि कनसेप्ट कारण बरकबो आसक कुनु धर्म ग्रन्थरक सुइजाक करि जाखोबा अयनो बरक बायबो आस इनफ्लुएन्स खालायनानि माटेया ताके संखाय सोशियोलॉजिकली माने सोसाइटी थेकेन बरकनि आसु डेभलप बंगिया ना आजराव सर आं एक्सक्यूज किसे सानो तामके चिनि नाय तंनि पब्लिक कासे कल फाइदङ चंगा बर सेफ खायने फाइ हेलो हेलो ए ताखो लामसगो चिनि खरंनि लाइव टॉक शो सार आं ताखौ कयनाय ननो नि बैकग्राउन्ड किसा साउन्ड कम खाने बागै सिरिं जागो कक सानन बागै तामके जों काहामपिनि खरां बुचि माय आंगो हा सार नि उनक्लुगो नि बैकग्राउन्ड किसा नि बैकग्राउन्ड जे खरां फाइ तंमान किसा म्यूट खलायनाय नि सोंमुं ताम तंग नों चिनि नारवाय संनो सोंनि मानो सार आने सोंमुं गासि सार दो ओ जे जनजारि सुरक्षा मन्त्रक दे सामखाय तंमानि ओंखाय आबनो त आं बेलाय खिसा गया ताम ओंखाय जनजाति सुरक्षा मन्त्र ताय नि त्रिपुरा खत्रिय समाज सारान खर खगना औ खनाय दङ कन्टिन्यू खादि ओंखाय हिन्दु न जों आगि निसाका जों नुगै फाइका आसार औ ओंखाय हिन्दु न हिन्दु बाय डेभलप ना हनै सारा राजधानी इथिंगै हिन्दु मन्दिर दङ आ हिन्दु न तनै जों डेभलप मालिया सार आं जे आनो वान समुता ngata kaisa hangkai borok je 25 Desember to borok malia borok adina rel khanyan borok malia ani borok belai kha anga khub chaja khado sar
hengkai tak sam hengkai tak asan nugo sin tripura government ta dili government je sin tripura san saya no hengkai borok phat che accept khayu hello sir khai chong hengkai accept khai cha bro hengkai abono sin je saya no hengkai borok phat che accept khayu ni adar kyang ki ta sar do hengkai ta kaisa sar nong ni sin khorango o jana suraksa monjani leadership ma ke tu di salcha ya khotir samas ni ali darong tu dang ke kok sanya na musung borok bacha taku nugui man khana ching mia chini talk show khotir samas ni adong sungma ching kok sala kya tam ke ching janjati surakcha mansni borok rok bai bahanyo ching oro chin talk show tu nan bagai chai tok jak borok na ching koimong ro jak borok chini koimong no ching sini invitation borok ya cha gya ba tam ni bagai borok respond khai abu sang saimanya ko tam ke bus kang ni jora ching borok ni respond ma hangka sang sure or tu buna ta ke sabdo sir ta ke sha kai sini ani kya ke mongta je india government lo government kai sini je te prasan saya no ngai borok phat tak khai accept khai do bora samna khai re ta ngai ta ke sir sung na ji gada tripalen san tong mani ta phan borok obong khriya goi o de zona dari soksa montro je andong khai tong mani no ngai phat tak gosi borok asam khai no aba khai ki ta sara abono a je Christian English borok developing ani mangkai borok ma dong kana ni ma mang sar bong logi ja tong rong no kai kana logi kana hi mu ma hacha sar angke yang mandai ni ani para angke yang dokter am sabdo do belai hambai kol khemani bagai ta ho sar hambai kai kono firong nai bini sumong tai bai poila tamsun kam cinta khunu mong cinta khukno belaikan hambai kol khaine no ang belaikan boni wan sukma no bo sajaka boni opinion no bo kirijak khani sawo ang maka kirina ni kun kok kri do constitution ni mote thango systematic thango state level otisana nangranai aborok governor thanrana nangnai erpore se dili pathogonai aro bo gobongma verified khaijaknai check khaijaknai kotogula pending aba aja kalai ke thanglak jodi haino laite soira laifanta abono asa kalai khayei hai asugui tonglak gam bagan ke believe tongo te kesang ke nang khoroksa kai tonus ang believe khlayo jeng jara jeng to janjar surima bla jeng to isono surinai rokla ang strongly বিশ্বাস tongo aborok nu matter nglak karon abo asa kalai ya karon secularism country bo abo asa kalai ke phatsa khlai je icha nang kaisa ko bai kun kaisa isubai no phatsa khlai manani ablai tuknai am bagai ang ke no takuk no abono ta kiride sing ni right on sini uko bo tong ta puno wana na do phani ta kaisa call receive khanya len phani hello sir samja kam ta khok tailam sogo chini khorang live talk show ang khumulong ni se hanmung ke indra teatrma nin sumung tam tong nai nang chin aro sungna directly sungai mano ang sumung ke lono ini ni narwai tong perong belakan biji ketelunga hambai maya pro sengke tahu je ngai tong muni je pau pang ngai tong muni abunu makno tam kirsan tam hindong theng to zo tono bung bara no ko kacha wa chung nai chang ke no kacha je mo chung to poribar khajak family có đồ băng lại chẳng tới thùng yêu bất xa bất tím càng son khóc thùng đồ ngay thằng cái này về leadership ở trong này rồi ta có đom đi rồi nó ra điều surat saman cho mình cái tay cái khó bị samat bắt đầu cho nên nút ra đi ra bờ rồi cái bờ rồi thì này có băng lại thì nó mà hay này trong này ok cái này ta có về cái ta phải phải nhớ rồi borok boya tertise wo chini do khani bagai palang nai abni bagai ke tak chung karon borok to serong ni tong tabo ni ani ni bagai ke borok je tabo buma garden ni tongero buma bu pak ni tongero borok se tabo ni ani ni ko bangla teng ko tre ro lo bo bi soto ini ke berasani inang ni bo sota mung nai abni bagai kisah sat tong kisah karan bagai nyong no ko
belai hambai ni sumung ni bagai hambai So takong ni sungmani belai no right hambai takong no je question klai na belai no hambai tabuk chung nugui tongo je sini youngsters simi ya je cerai sahaba cerai phanang phai borok nugui tongo je differentiation klai lai mani ba fight klai tong lai mani nini ani hin lai mani je abo ekdom no chaya klai thango chung khoroksa chung bo agi serngui phaiga nugui phaiga chung bo nini ani hin man nugui phaiga joto jaga chung bo nini ani hinya tongo hini maya je ang ani nini ani hinya hini maya to bongke chini kaisa social duty tong na nangnai joto tiprasa khoroksa leader khoroksa assistant amo hairo gya joto tiprasa ne bkhao abo tong na nangnai je bui jispana khlai tong thung jispana sai tong thung chung sini busarong no sanai abo rong no ignore khlai di negative points no ignore khlai di positive points no bus kanga tum nan chai tok di o positive point tamo amo bo phurang di tamo point no nang ignore khlai ken in life happy ngi thang mane amo nang kaisa phurang na nangnai chung phurang na nangnai amo kaisa social awareness nang ma khlai nai amo haikena sing ma srang lai nai to bongke chung jodi kebo ni buini controversy habai thangai a jaga no chung amo no siming nai thanga hangke chung o controversy ona chini bokhoro ga habai thangnai tabuk jorate chung nugui tongo je kabang ma social media wo viral video phayo ba educational videos phayo chung jodi borong no study khlanya thanga hangke viral videos je negative videos bone basic views nu je positive videos je positive cox hamani views rokung kangke belai no komungo omo haike chini tipra sarok serengmung manglak tam ningke chung support climate se klai thango negative views no but negative points no se sung nai tong kangke to obviously o negative points into you everyday topic ko cox halai nai nini dukan ro thanglai ne ba group kha malai lai purbo o topic no norok te cox halai jang nai so aboni solution manyang I thanai abu tebo norok depo se habi thanai so abono tahu buk song norok jodi naina thango ungkai naidi kaham ke aboni uporo norok one sukdi bobo positive bobo negative amo haikina norok discuss khlai labi tabo ke o negative points habi da thani okay phaji chung amni yawate kaise call sip khalian hello takhok lamsoko chini khorang live talk show wo ang manyawani sunil Debbarma hello takhok hambai call khamen bagai nin sungmung tam tong nang sangai mano chin naroi rong no ani sung to amo haise ye christian rong ni je asoron bai u je wathau di mani cross no solo do aro pontano wakano toptano abhai jatharo abo bai abo similarity to o Jesus Christ sacrifice ke mo bai o pon wak to sacrifice ke manabo milto le abo ek one kind of sini ke samne ekta raida abo to toplokei thai ngi ba invitation hai khai jang ma hai ngi kono soron khai jang ma hai kai abo no na wansu go abo sini ekta go sini riti misu ekta klayo abo hai ke wansu buta ngai sini pastor reverend Rev.Mithun sarva tamjani abo bujinan bagi sanayo abo bai abo kisa similarity dong do hambai ko sin sung bagai teke kai boro 25 tarik ni poriborte 26 tarik a 26 tarik no boro attack khainani ba 10 no bising ke pano abo saklan to khaimano abo ha ani daronata abo Christian no kono blame dei marta hambai achang no belai hambai ko kene bagai ke sini taku okrano nischay ansai okrang dong kaya no belakin hambai boano no specific ke sungma ba ang bono okok no sanani bagi certo puila pas sama kai uram pra mani boni wan sukma wa bahing zakha bo kabang ma jagar o baksa ba ke refer khlayo emnel saudo awa ba haike concept bo jung aba ke mani abu kaise cross no mani manu klayo ni rok kabang borok sawo tam khaba as a koroksa ang theologian ba bible train prapto kaisa jeta serengmani mote engka kai jeta sungto out of mane tama biblical knowledge phatar kok sama to abo kaisa
uko bose klainai gani point of view ka abo chini one sok ma bose klainai abo sak ni ta যেমন जों অনেক সময় অপতি সিংগান নি মাংনো নুগি ফন কাইসা ডেসক্রাইব খাইকা সরজাগি ফন কাইসা অপতি সিং খানা নি ওয়ান সুগি মানটা ইমাজিনেশন টং ইমানটা যুক্তিও তবে খাই আং এস এ পাস্টর হিসেবে आं वान सुकिया जे आबो कुनु बाइबेल बा कुनु काइसा जागो आबो बाइ कुनु सुंगै रेफरेंस रुवै आबति सलमा रगले नुक जायाबा आं आबोनो आसक्स माने एकेबारे न आबोनो नय दाको गा आबो टोटली नो डिफरेंट हाइ माटंगटा आनि पॉइंट अफ व्यू ससाव गते केसे काकाय आबो रंनो जों अनेक समय इउ इमां रंनि ताम रंनि नगनो जों हठात के स्क्रिप्चर दाइमे यादो बाइबेल नि कोंगसो जों तुबु सागते बनो नांगो किन्तु चिनि नलेज न अर डायरी मिया आबो काइसा कक बिखदा काइसा बरन राइटर नि बहाय नक जों बनो डायरी मियाबले जों त शेक्सपियर नि फनंगा काइसा राइटर्स नि प्लट नि फन नाखा बने आरो नि तुबु जों किसा साइमान आसुसि गाबो हाके बाइबेल न त जों टोटली आं मिस इंटरप्रेट खालामनाय दा नांगो आबनि बागै गते काइसा ककटाम जोंनि बो सामाने ओ दे 26 तारिख नि ककसो आंखे खरकसा एज ए पास्टर हिसाबै खरकसा काइदनि सामु ताने पास्टर हिसाबै आं निजे के कुनु आबारनो आसक चिन्ता खाया बा वाना जागिया बाहायके सिनि बाहायके हिंके नायदि सिनि थानियो जों गोबांमा जाया लामा तै खलायके जे कथां आबो रतम जे कथांया आबो हायनो हय थां कुबि कक आनि प्रेक्टिकल नुमाटा जे कुनु इके जेता नों कुटनीति खलायका जार खलायका तुक्ता खलायका ओइ मानो तुक्ता हायफोनो आबोनि उइ नों गाबो हायदा आमबागे ताकिरि दि आपति रंनो आस पेनिक टांगदि बाइबल सावर नों काहाम बायसे हामियानो मेजेन दिनि सावता कानलाय बां ताक जग जरा केबाय बुयाना हामिया हनपानो बुयाना साया हनपानो आंबोनि कुनु हामिया सानानि आबो जिसुसनो फोरोंखा नोनि एगेन्स्ट कनाय रंनो नोनि जलिनाय बर रंनो नोनि ननो हामिया सानाय रंनो नरं नाकारदि आत कक से चिनि आसल जिसुचनो फोरोंमानि गाबोन बागा आं खरकसा बनि सेलें जाबा बनि सामुं तांनाय दो आं सिकुलार फोरों दङ होनबानो आबा आलादा दो हायफोनो आं तो खरकसा हायतुनि सामुं तांनाय खरकसा बनि सामुं आं फार्स्ट प्रायोरिटी मारो गाबोन बागे आनि बिश्वास आबोनो दारनो कोयनो तासि जे चिनि फोन खायनाय चिनि बरम गनां दारनो नों आबरंनो दैयासो तावानदि बय खामिया खलायफानो आबर काहाम बायसे जों रेस्पन्ड दि जों खरकसा ताय खरकसा न हिंसा निंदा बाय कुनु लाबुं लायगला खामजाक मा बाय तंलाय नासो नो बायदि ते केसे जराना वे जों ते केसे कल रिसिभ खालायन हेलो अ आं जिरानिया बासकुब्रा होते साइतुङानि मुं पिन्टु देबबर्मा औ ताखौ लामसगो निन सुमुं ताम तंनाय नो सुङिमान अ ओ जे जनजाति सुरक्षा मञ्च बायतै इनको खत्रिय समाजनि बर' बेसावो ख्रिस्टान रीति माने लिया बुनि पान्दा सबाव थांलिया नै आं बरनो पयनामु संता जे जों ख्रिस्टान रकसे कक बरक नति साइतबो निनि बर खैतामो वानथानि कोबाय बिसास जोंखा पुइतु हामबायरो बरनि फाइबा निनि गोथारक निनि अंकरक सुमसकरक अनेक ता माजा कक बरक नति साइतबो खा तारपरे जों कक बरक साव तावनिया देबरमा हिन्दुरक कबरदासा बरक कानया निनि माइलमा खुलमा बरक सिदि मं हिन्दुसो सकमारो नंगोनो जे तिनि रीति नंगोनो नियम न देमन बंगनको हिन्दुले हिनो बोरागे एंगै बंगननि याक नि माइसि साइमिया पैसनों माया तारपरे एंगै निनि मुसुक बाहान मुसाइ दका बंनि हिन्दु रक सगम दंबले कोनबो अबो हाइटानि कय मंगाय जे जनजाति सुरक्षा मञ्च बलाइसे खत्रिय समाज न औ आमानि कक द बेलाय हामबाय बिनि बरक बायंके तो सालायमा कामो एंगै आमथक न हामबाय बिन सुमुं गाय अमनो जनजाति सुरक्षा मञ्चनि बगदे तैकेसा त्रिपुरा खत्रिय समाज बरगे सामनि क्रिश्चियन रक चाहिँ रीति रिवाज न मानिलिया अंकै अब बिन सुमुं गाय तब हिन्दू रक न बौनि धर्म बौनि रीति रिवाज न उल्टा मानिया आको ओके ताखोक न बेलायनो हामबाय अकोक तिसामानि बागै पॉइंट फोकस खायमानि बागै बिनि काइसा पॉइंट आं हामजाका जे क्रिश्चियन रक्सी कक बरक लैंग्वेज बा कक बरक कक थाइनो तेबो प्रचार खायो बा तेबो फेमस खायो बो सागा जे यस जे टाउनिया देबरमा बरकले कक बरक सासे माया बा बरक सि निजे कल्चरल यूनिफॉर्म बो चुमिया
borok matawa ajaga kaisa ang bonobo correction clarino ajaga chung borok norok honya oi chung kisa mana lainai bukhawo because chung ajaga borok ne hingang ke abo kaisa khagle maklai thang tiprasa no so borok honya oi hindu rok honya oi tabo hindu ungkha christian ungkha jispon ungkha mili tongai layo ke bono dusro ya oi tabo hindu rok hani maya chung ajaga tam ne khoro sudu one ba duita community se buskango phayo against the Christian cancellation of the Rokhani Payo, but Jotto Hindu Tongia, so let's not take it as Norok Nihli as Hindu Rock, no Honia, because Norok Naga Jotono, Dusu Zamak Lighthang, on the Borobo, Jolly with Haman. So Takuni Sumun Kuna Chaya Tongia, but any point Chaya Bongia, point of views are correct, but yes, wording use climate in some cock borong cock trees and Kahamka use Maklane. So let's Abonosum Kisa avoid Klangani, Matsaitok line. Abonte kisa sao no jeto abo kaisa silja mungka khai ba abo kaisa observation nuk jama ba angge ang sanamu sungmang kado asole joto hindu tongnai no hamya abo kun kokri joto jakan kaham tongo follow khlainai tongo follow khlaya tongo tabchin kristano bo kabangma girja thangthaya tongo name matro christian tongo do ang pastor hunpano chini no ekbar right ni se baksa tongo abo hai borodino simi thangja jawo এরপরে থাংয়া ইনকে তংনাই আবো হিন্দু বো যারা মানিয়া নঙ্গো যেটা বিবলিক্যাল টিচিং মানফানো ফলো খালাইয়া কা আবন বাগে পেনি খালাইয়া অ জাগাও जों দুসারুপ খালাইয়া যদি হিন্দু রং হনিকে আবো বেবা খবজাক লাইয়ে আরো সেনসিটিভ মাইন্ড ফাইনানি দালাই সম্ভাবনা দङ नि आनि थानि दो ता नों बाय का आबो जों सै पालखो जों सोरंनि दङ जों एकदबारे पारफेक्ट याखौ चिनि थानि कुनो ताकबो गाहाम राइटार्स करिको गाहाम बुक्स रकस चिनि कुनो को करिको साना थांकेता जों ताबो से किसे पासा फायो हमा हाय ताबो से जों किसे क्वालिफाइड किसे बारे ड्रप खसि हा आबन बागे आंखे मा हनो खालक दि आबरं नास को दोसारुप रक तार लाइदि बनि हिन्दु रक आमति चाय खलाइका हाय खलाइका आबो यामेन कौकाकाय किसु संख बरक जत जागानो दंगो आककसे जों खामा बाथाबायनि आसा हाम फाय तेकासे कल सिप खालायनाय चिनि लुपरनि खरां ताम सुमुरं टंनायलेन हेलो ए ताखौ ग्लामसगो चिनि खरांनि लाइभ टक शो निनि सुमुं ताम टंनाय नों चिनि नारवाय सं फायजाक बरनो सोंनि मानो हेलो ए किसान नेटवर्क इश्यू मनो द तेवशा रिसीव खालेन तेवशा कॉल रिसीव खालेन पटे हेलो ए ताखौ तमु नों खरां खानायमान तंखबा ननो लामसगो चिनि खरां लाइभ टक शो आं सितंगरसेन खनि आव निन सुमुं ताम टंनाय आं सुमुंगा माने आं सुमुंगाय माने किसान हिंदू हिंयावनि माने हिंयावै आमनो थांतक तमन आमकन कोन आव बो कहां बो हमयाने पुन साधन से केले जाति प्रसंग अतन को दो बेले हमबाय ताखौ कल खामनि बागे Fine. Dara बाकी फिर बिनि सुमुं नतै Bini to sumung klaya. Oh. Bini ko to kasi Bini point kasi klaya. points. Mane very good suggestion. Sung bo amo no chai to ko tong takok nong je sahaman ni ko thik no. Ang personally Dinesh Debbarma bo amo no chai to ko tong je chini tipra sa thansa bom dike tong man and thansa no bom dike thang lai nai. Haine bage nang ane team no Bangalore tipra sa Hyderabad tipra sa Chennai tipra sa nei phari re bai kha. Amo to sudu state wise phari re jaga but chung jotono thansa tong lai jani chung oro kuno Christian Hindu hum ya. Amo no chung chai to ko tong takok chung bo chini tipra sarang no thansa khlai jani but chini tipra sarang thansa ton lai jani chini chai tok mung. Hotoba nang ano sini tong ka ang nang by personal kok sanamu chung ne au point no ti ang belai no hamja kan ni au point of view nang bus kang phai mani bagai anytime nang ana message khlai mana ba call khlai mana. Kai te ka sha mo hai sangnam chung o chung to tabuk takhung ni khuktu khnai mang kha je chung tamo Hindu Christian chung ngasa tipra sa sang thansa ka tong na sa ko tam ke chini hastai ga nang chung nugui man tong chini tipra sa ro ni thinang to mana ko klaing tong chini mana thinang belai mana jak gam ha kino chung bus kang ni jaro ba ke thansa ka tong man abosai chung kok belai hambai tam ke chung tai ka se call receive khaine len phai hello ए ताखौ लामसगो चिनि खरंनि लाइभ टक शो
Hello. Nini sini mong ruway nin sumong tam tong nai sa sungi mano. Haino hai network issue ang kana. Do, tayo siya try kali ne call receive khai phai. Hello. 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 Takho khnai tongo. Acha ad bumung khai ton ni mai tirpura sikada. Aw. Kai Hindu roba abe hime di pujiman bagai ba ang bagori kharo gong tamu aji malinya. Takho nini sumong tik sa clear ke khorang kotor ke sangke chanai khorang mari ke phaima ba. An bu khai ni mai cha ni mai. Ni mai kai do kisuno mane kisuno ni boisino kino ni kai kisuno si mane ni mai to podre como hai kota awono di mai no zakreman oi ben bos kharo ko to akon ma song hon ta Do hambai takho nini sumong ni bagai. Bini isa network issue ngi mano bini yang khorang kam ke phalia cheng bin sumong no kam ke busi ne malia tamke do tobo cheng table call phai tong ko cheng ya sak lai ne cheng nai tong nai khabang tak table huk song long ni tong no sumong rok tong tong ko ba phai di ta ka se call sip khalian. Call is now being recorded. Hello lamsogo takho chini khorang live talk show chini khorang live debate choli tong sarna lamsogo non belai lamsogo ni sumong tam tong nai neng ni sinmong ruwai sangi mano ani mong ka sobon Debbarma ang manda ni sir angus ka mo ko se kol khake sir apni sir Nelson ni theke sa kija kok sana mo jungo sir kabang ma sinai nung na ro tu ye apni so debate show khlaika enkai chini request ka he tomori je jonajati social monto je Christian ST cancel khanya hinai sarai rong no borno tu sabse debate show khake jago sir abosi chini request takho bro 25 December no postpone khai 26 khaja tabo to khana 24 25 2 days abur bisino mane noro ki chesta sai to goi borno debate show ki asuri ba ka take chi mane ching khas rong nai sir abosi non takho belai hambai tam ke sungmong chini nai tona joto tipra sarong no suno sanghori tongo koi hori tongo tam ke chungwa haino chini khorang ni bkhaktai जनजाति सुरक्षा मानसिनी जतो मेंबर्स है के आर्नी कन्वेनर आर्नी मेंबर्स बा जे बुखोक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर मिलनानी जमाटिया बरक न बसं हानो साक बाइथान डाइरेक्टली चंग कांटेक्ट लाइका बरक न चंग कोइमंग ना हा का बंग थानी माने चंग बंग ने इनविटेशन कार्ड बर हका बरक न चिनि खरंग नि सानजन कक सलाय पान्दाव चंग अ टॉपिक न तै नै बंग नि जे डिमान्ड तै चंग कक सलायने हने चंग बंग न इनविटेशन र हमने ताबुक sak जरतै जनजाति सुरक्षा मानसिनी बखकते चंग कुनो रेस्पोन्ड मायाखो borok kuno firok mong rohaya abun bagai cheng buskang ni jarawo o 26 December fire sani sekang cheng tini bo chaji tongo cheng buskang ni khana jarawo haino cheng borok bai contact khlainai bongna cheng orotu buwi nei noro baksa kok sanan bagai cheng chai joi tong hambai sir abun bagai nang request kayo borna debate show atorna bagai yo 26 ni sekang hambai do belai hambai call khayo ni bagai dong ke phadi te kaise call sip khaliana Hello, takho lamsogo chini khorang ni live talk show. Yang khoi boga bili saharo. Ang sawo a je ramport do zomotia sono te kaisa zomotia zugno je so hindu bile ang bong namok simen puju. Tumong no borok chini lama buma ni hoite sung thag bosirban hoite borok sungno inban jefano sungno je jotno khoro jotro rito na ngakai ang ong namong sibai ang hunu hopung muda pujinai ang hopung hunu bano tamriman chin hindu chin ti barasa hindu sirisitin hoden sung khai pai do nga sirisitin hoden sung khai pai hoden chin sung hai hindu kotor bar bong fokus krina sung atakena charenik bukna silo sung atakena plus ungko lama buman muda khayo wa thobru nogo tam kamam podra kom khayo nga an busa khna ang tini hindu tafa an busa khna kirsan thangmano nga ang sidide bahan busana minority rohmane ba belai hambai ini sumung ni bagai belai nangmani no pai cheng chini guest ni bkhakti o sumung ni bahai firomong nai le ni ঠিক আছে হরতাম hambai takung no points ti samani bagai nung hai norok hai borok na chung nangu norok khorok chai hindu hungai no
o point na nung moti saka kha khlayo te baki tipra sa Hindu tongnai rok bo am te khana wan suk na nei and am te khana wan suk tong khane chini bo koimong je kono differentiate khlaya norok nije se kebno kono differentiate khlaya anga kha khlayo te baki chini public Christian Hindu tongnai rok bo norok haikana wan suk tong hone ang chai thobo belena ham baina no point nang te khama bagai and ni wan suk mo nang salute aw hai khoi ne ngai ta khu kol khan bo no hambai tam ke cheng to pandani pairek chini jora pairek This call is now being recorded. Hello. Do phadi ta kaise call cheng mangkha ta khok lam so go chini khorang live talk show. Hello. 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 Khanai tongo ta khok ni sinimung ruai sungmung no acha ang monindo Debbarma ang SY kabini. Aw. Ang koroksa retired person. Ang Christian no. Aw. Kai tongo bla. Aw khanai tongo ta khok ni sungmung no nang sinimon. Ang pula no sini Rev.Mithun. Tai sini takok Dinesh blake hamai mariwo. Takok Dinesh di huge pedang. hambai Kami ko bo. hambai Bengalore ko jebe bidi tiprasar imang bo jebe samong tai tongo. Boni magang bolom blake hamai mariwo. Tai sini Rev.Mithun bono bo blake hamai bo serong tui dului pergi tongo bangai. Ani point of view kai jeng tiprasaro Kristen hinei jono borok dilist khaidani bagai borok tabuk mone rally angkai hina gayo India wo tiprasa sini ya Kristen Nagaland tongo Mizoram tongo Meghalaya tongo Assam tongo Andhra Pradesh tongo abo hai kabama India ni mana hastero ko tongon angkai tiprasa Kristen dong ni dilist khaidani bagai jeng kuno warana grei भारतवर्ष नि इंडिया नि जे क्रिस्चियन लोग जे almost jeng nai anga ba hege wan chugo angai abuno tribrasar ni bro jesma khai tung tun jeng kuno warana kre aba hege wan chugo tai ke khobor ka ham kai ang abo samani chaya dong saimia tamke boro dilist khaidan bagai boro jebabe boro sai phege last 2 months 3 months ni segang haibon takla jebebe obostha tibrahari kereng jagago Christmas rally ebaka borok busuk khatong ka jaket nokoroi kaitoni buskang sal Christmas sal no borogoi borok jebebe khatong ka jaket tongayo abo saimia abo ribangai ja angkate bo agiyo musa hage nugia taklai gongma sairo songa bagi nuka bleke kaitona hambai wana mo singsa abon magai ang abo kache khobor ka hamre na busugo Tibrasal Kristen Dinesh kaya hambok sengkuru mana kray kay tortungot seng suri dong nanggo. Baca wang tadi hambai baru osiri takut Dinesh tay takut Rev.Mithun no dorni contribution. Noro blake kay noro tebo logoi tongtun kay ton Dinesh suri day asma hambai. lamso ko ni point no hambai takok kra belai no ko kemni bagai. Okay, bini je point of view samar ong notai cheng khnaiman ka especially cheng north eastern nogoi mon chini neighboring states ko especially Mizoram Nagaland am hairo ko cheng Christian ong cheng maximum no majority au phadi ke abun sa sikang cheng tai ke se call se khale ne hello hello network issue ko na Kasih itu idara kuno sana. Yes. Kisah sekro mas halai nai. Sir je retired sana itu bono to sir no ni am sasu no. Sekarang tu pula hambai je cungno follow klai tongwan boy, ana follow klai tongwan bagai na, ana appreciate klai mana bagai beli hambai. Cung nugui tongo je not only Tripura, joto state, Indian states, every state ono Hindu, Christian, Muslim, every religion tongo. Kintu ke bone state o ama ke amo haike debate climate nugi aku tabuk amte controversy climate nugi aku ang to Karnataka o tongo asuk bos rong ang Karnataka o tong mani ajaga ang nukha je church temple and masjid nang laijak naha laijak jane puja na puji layo jane pujinan somoyo borok prayer khlailo kebo kintu tabuk jorate ang Karnataka high state o religious ne toi fight climate nugi aku joto na SC ST ni facilities borok je manatang manai tongo mania ka mania mane emon kunu ya je ang tam ni bagai
गभर्नमेन्ट सिमिक डिमान्ड खालाय नांनाय आं साक साक बो खालाय मानो हने वान सुगै जों बर' खालायलायो एसटी आंनो एसटी रेडी आनो एससी रेडी नि फाइट खालायमानि नुगिया खो आं ताबुक जरातै दो मणिपुरनि आं डिफरेंट केस नि मानो जे एसटी एससी नि बागै फाइट खालायलाके जेखति आउनि बागैबो जों रेली खालायका तो ताखो सर नो बेलेनो हामबाय आंनि पॉइंट्स नों पब्लिक रनो खाना माने बागै दो गे तेकिसा जों कल से खालायनि फेसिलिटीज बर' जे माना थां मारै तो हेलो हेलो नेटवर्क इश्यू खना दो दो चाय तो गने तेकिसा कल से खालायनि फादि हेलो हेलो कल रिसीव लिया ना बा फादि तबके ताबुक आं तेकिसा सोंनामु सङो जों तो तिब्रासा बिजों जों वालायलायमोन नुगै दङ माहाके अ रिलिजन बेस न खायलायनाय द जों बायथखौ सोंमु थांलायसिना तामके जों तेकिसा कल रिसीव खायनाय फादि हेलो हेलो ताखौ लामसगो चिनि खरं लाइव टक शो निन सिनि मंगरुबाय निन सोंमुंना नों चिनि खायदोंना खोनाय दङ आं बुंखाय सुरेन्द्र देबरमा सिदेमनपुरनि निन सोंमुं ताम तंनाय चिनि नारवाय रावबाय जों नों सोंहरै मानो आंखाय होनो जों धर्म नति कंबांयावै एनेतो सिन्तिब्रा सारनि तो खलमुं तिमुं आबो बुनिबे सल्यानो आबैखे आंखे साननाय दा जों हिन्दुया आंनि साननाय मता बाक्सा बर' हिन्दु साइड दंबा द हामबाय निनि आबुन बागै कल खालामनाय बागै ताइ सोंमानि बागै गताय खरं जाहायनो हाय चिनि तिब्रासा लकराव कल खालामनाय बिसिंते जों साइमा का दावता ते वैसे सोंता एसे कल रिसीव खालायनो हेलो हेलो लामसगो चिनि खरंनि लाइव टक शो नंनो सारि गाहाम आंनि सोंनामु सोंमाखौ सार सोंनाव माखासे हेलो खोनाय दङ निन सोंमुंनो नों सोंदे जे जनजाति सुरक्षा मञ्च बरक जे सामानियाबो आं नायजाक जे ख्रिस्टान रखुंके हाय हेलो खोनाय दं कन्टिन्यू ख्रिस्टान रखुंके बायरन डम्बस्को स्कुल न तुबुय आरो न बरतिरक सुजुग्रुय ऐसा आर परि फास्ट टाच खलायके हांके बंनो न ऐसा परिनान रक चान्स रु माने फोरोंनान रक आब बोसो कुबुय हायनै बंनिया जेंको आं नुकमानता आं बोसो जरतै कुबुय 100% आं लान्या दंना दा लान्या दं ताखुमनि सोंमानि बानिनि पॉइंट्स जेरमानि जे सामानि ताबुक सागा क्रिश्चियन स्कूल अंगांगाय परिमानि या गुलो बरगा जागावना फोरोंनानि चान्स रक रुओ माने गाबो कुबुयनो 100% कुबुय कुबुयाबो 100% जे फोरोंनानि चान्स रु तामनि गाबो हायनो जतन रिया आरो ने बिसिंगाबो एलिजिबिलिटी नाय रु बरगबो एलिजिबिलिटी नायावै तो हायनो अरब स्कूल परीक्षा हाने केबनो टीचर नि बाबु को बारजारि माया बचंगरि माया अमो कैसे डेभलपमेन्ट सर त कैसे सुमु बरो उको मिया खत्री समाज नि कैसे पेसमेर चिनि खराङ हन्द मानि खरक्सा सुंहर जे 25 तारिखो जे कैंसल मानि जे ख्रिस्टान नङि जे एंको एंके तांगै हिन्दू रंनि दुर्गा पूजा को बरो फेलोशिप रंग कर खलायनि सिंहर आबले ताम सानाम लंसा सा दुर्गा पूजा नि समय हिन्दू र क्रिश्चियन फेलोशिप खलायंके आं सिनि रेभरेन्ड पास्टर न हाय नि बरो जे सोंमान खबर तामनि अच्छा बेलाखेन हामबाय जोंनि ताकुक न बो नांमानि कक न आं खानाका कक न बो आसले जों जुदि नायनायका बो दुर्गा पूजानि सेसन प्रोग्राम खालायमानि नम्बर 1 का अब आसले रिलिजन्स बेस या मेन के तामनो नाहारि खांगे बद्ध तंगला के बद्ध जरावो
Engka youth fellowship rok khlai mani sung nugo khobo khlaio. Abo sara Tripura no khaio abo kun kokre. Abo sung sini sodor nor dogo kaisa kusu khlaijak peifano. Nongon association program sidok nai nai di baksa khlai. Abo silsa homa ba. Aw silsa mani. Angujin nai tongman mote engka khana hob mane nugu tongma ba. Khana ma ba. Singkhole ni ke sarsa. Thing tongo engka nang dabok clear kana bala na. Je abo jotono khlai tongya kabangma chini TBCU ni andaro no chini kabangma association tongo aro jotono khlai jable. Kayakta janjar subidar thya jorano mana jota. Schedule ma khayo. Program 3 din dobla abti siabo. Abo hai biwo negative khena ya wi tong he sawta. Aw amno bong ni je prosno kono nong masu. Da akon hambai. Hambai. Tangka ke. Boleh hambai ta ko call khemani bagai. Boleh hambai. Gai panar bakak painan bakak thang saka ang tek yes tauchini phaijen na roi bakhang tei chung opinion nok na lai nei tamke chung pai thak ni omon chini call ngai chung omon si phailen phai. Hello dara ta kho lam sago chini khorang live talk show an mukha boya derma ang Gumuti district ni ang o dara Mithun Rupini tai dara Dinesh derma kasha kok sunamu chungu sengla sirisi tini shimiche lamparawa thop ker phuja khai phayo ingka sibir matai khulon phayo chini u chu bora si dangwan tangi phani shimse seng sibir matai ro khulon phayo ama tirbo shoro khulon phayo ingka abno je shini deba Pakistan hamne ro bola khulum no khulum nani to huni chang kya bono force claim nya dakuk chini bora rachi rok je mani nani mari ui phaika tabuk chung future ro chung tamono mani namu chung abo chini uporobok layo taboke chung sini bora rachi rok tam puji phaika amono chung pogya taboke chung tabokoro kebono sawime je nang Christian habui thanga ba bo Hindu tongke nang masma khulum na hini kebono jabardasti to khlaimania Hindu tongai phana baksa boro rok tongo je khulumna thangya abom ti puja samoyo ba puja phana nani thangya Hindu tongai phana so chung oja go individual na ke bono dusri me ba point ke tara sangla Hindu ba sangla Pakistan jishno sangmani wo joton sangmatai manu phia na la ma ke ka ke thong ka tara sangla Hindi pra sorok ba ter nor ba sangla ka ba thang ma hin tong kabla ter ma ke ba takhu nini o point nang kisak kaham ke sana mu jung siwo nini point nini khau kisak negative points tong khana negative points tongani bagai monung bon norok ni saiki Christian rock ba Hindu rock personally ang no South ako ang na Christian na Hindu ani kuno religion kiri tabok jorate ang sak no ang as social worker introduction ru o jaga chung jodi sana thang ang takok point is sungke bono je sama hai Hindu rock bon chini purana chini bora rochi rock puji mani no green akhlaya ba chaje gya ongya borok sudu ka step forward kaisa ngai thanga borok ni je muchung tui borok buskango ago goi thanga chochung je ago goi thangna nya taise sapori naragi me je nang obono follow khlanya nang nai henai kebone kono constitution soja kare je Hindu ase ke Hindu ma thong nai da no nang saram sungta noro mane Pakistan jishuna khradi mane kun ko kare ka hamno phiaba sinti prasau ni shiti mutai no kishamane nang gotai bona lampro thop sang bosra sang lampro thop khayo asai puro kai puro noro lampro thop ka teo sana maon sugo sangla kono ma khagya sang jishuna sang mane joto mutai manu kenoro kai puro bol puro joto shul lampro thop mutai re khulmai mane khangke teo sa uta ka shin hukum kon kama wi thangeta aw ni point to thik no hani mano kaisa one way sang sana thangai correct no hani mano but among ha kaisa religious to thangai payo je puji lainani puja lainani ba prayer khlai lainani Christian of prayer khlayo ba sini Hindu rok ngangke puja layo tabo ko jago sang borono force khlai me anai sawa bane bage takok nang obono kisa bukhanai tiklai ki khibi ready jini negative point je tabo nang tui tong mani ni point nang request khlayo je obo hage tawan sukdi je Christian ngi thanga ne bune bukhau ti prasa kari khani tawan sukdi Christian ngi thanga boti prasana tongnai Hindu tongai boti prasana tongnai sudu yes sini bora rachi rok je puji family joto boroni khomata kari je obono forward ba daily tlangai thangmane tui tobo nge nang nai thanga nge para kaisa wono baksa Hindu tongo Christian tongo jo Hindu tongnai rok borok pujiu Christian tongnai rok bo pujiu but buskango phai puji angi manu pia da te kaisa singna mo sungta tamnai sini sing to ang blai no ta sing to sing ti prasa sing tong sing to 184 jona raja sini ta sing maniko dynasty manaka sina buba garna hani mano sinam se dises ranu tong ke sing sin ti prasa ni laidu mano hukum kon sing tam pi hariya sini aji so kai tor mong pi hari to mano om haki
piya hangke sini pas umum piya hangke patani boro no thangke mo ta sini ke mo boro sel bakong mole okay tahu sawo tangke piria pirne boro sabo jeng tabu Kristen nang khane je piri tongnai bo pirinya phunugui tongka bo pir kha abon baganya to buinugu जों kaisa tai kaisa Hindu tong tei o Hindu rok bo phai pir nangnai bo जों na tabuk jora tei ang kono jaga nugya kho je chini Hindu ni tei bo chini je raja tong thangmani je culture no keu phano tak jora tei popular khlanya thangai ba pir mani nugya kho ang jodi nang mu chungo ye chini rangnem tei tongai thang ba chini bora rachi ragam teke puji thanga kai nang bo buskang phaide khoroksa nang kaisa buskang ni step puila step nadi nang bo buskang phai pir phaidi tai jemne je Christian of piri tongmane hai nang bo khoroksa ni team no ti phai pir na ni start thaidi ta bui bo sinina ni tei pas hai mana tai ta no nang sanam sung ta nok to kiston ka tai nor to tai na ki fil te ma ya hai pano nang je pro sin ti pa song ne mata je man lam pro thop sung tei buk ma maluma khuluma sung je pano sung mani o engka morong no sung mani ke plai chaw na hin ma on so ta nang ji shu kham mani to ni kon ko kre phie ba nang om mutai no nang mani ke plai chaw na hin ma on so go sar bini sung mu te nang gisa firo mu si tam ke Christian ngibo tam bagai chin lam pra watno suri manya ang na abu bin sung ang first ang chin ta kono belage ham bai puila bo kaham ke no bo খুব humble person no bo bono opinion no খুব kaham ke saka ang bono belage ham bai bono cinta kono ang puila sana musung mang ka puila kaisa ani nukung isarai ro khorok tam tong do khorok tam tong phano bongni thokjak maro juda sana musung jak maro juda dress juda ang bu pha phano bu ma phano abo borong no khlaisi maya jorao ma sa tong khorok sa tong mai ke bek thokjak ya tai khorok sa tong mai karak sa chajago ei nok khungsao se keabon bagai boni opinion no katom ti khaina musungta tak bu pha ang bu pha hisabe an basano amti khaina musung hain phan maya jorao ang abo ke example kha tabuk te ke sing ka ang puila bo sajaka je जों Hindu tongo Hindu no tongmani chini bongso chini Hindu an thago to boiragi se tongmani ka जों abon haike background ni phayo hain pano ang ni je personality abono study khlaika abo ani ব্যক্তিগত theke abo ang sajagya abono ya kari rekha kang tabuk kaitorni suri manase ang suri wise ang korsa nang sunam sungta ta nang khasija nang za borok se chini hukum ko che ti che yang ke tabo chini hukum ko ki boni boni hukum ko eta khaina wo gang ke sob sina ti sina hino sob sina pi harnai aw kisha mana tam mai tara tam ba khayo gi pheu ta no azaga no takuk ang no te wise ni point ni tu no nang sawai ro chung ke bana dusrui mania chung jodi khoroksana si bobini religion pir manugi tongo ba bo khlaimani na pir manugi tongo khai chung kaisa Hindu tong te chung bo kaisa abono o culture na pir na nang nai tabuk jorate ke bana ang pir mani nugya khu tabuk jorate ke bana phana big function khlai ka hanai social media to bu khaba media no ring mani asak nugya khu aboni bagai chini si aboni bagai chi chung tabuk bo sini jagi angi mano mane dara do piri handa piri tong phieba sung cheri na ya sino sung cheri ya sino sung la shi jago sung mane sheleng jago sini hukum ko sheleng jago na sung cheri na ya am haim bagai shin mu yang tong ta dara amora ke bo ngi maya je ke bo sheleng jago to hani maya ba naya bo hani maya tabuk nung nanya thanga Christian rok jodi boroni preaching khlai puru ba rally ba jispana khlai puru borok kaham ke social media ori ro ba borok phununa musung dunia na je borok tam khlai tong so takuk nono bang ko yo jodi ni point of view nung tebo phununa musung social media phaina musung ke please nung no buskang phaigra de sikang buskang phai nung no sadi o chini khorang channel no ang ni jano ko na je ni no ra thangai nung tamono phununa musung bhai ke phununa musung example ni thani ni simin start khlaidi bunya na singmani chai ni point ni tinge tamgoi chung khlaya tamgoi bui khlaya ma si khlayo nono request khlayo takuk ni thekeno start khlaidi nung abono porja khlaina ni ba public na nung phununa musung chini osol dormo tamo hne phunona musung hke nung no sekang step na bus kang phaigra sti takuk ta khono hanyo belai ham bai pol khemni bagai kai chung to jora bisi krikha chini panda paina ni tobke ang paithani sumung bhak thangine sengtai nakar sano tomono ke kol khanya musung tongke ba chengtai kol narak mangala kha abun ya gola ang kaise sumung no sungai nai abun bisingtai cheng pana bhak paien bhak thanglai ne tamke cheng to tabuno gui tong o bus kang ni 26 tarigo rally khajang thangai tong o kani mothani eng tei ga omno tei tomung no in future borok by any chance omono borok khlai thangka ba
chini tipra sarong ni ST no borok cancel khlai rakha जों तो हांची तमास किसी सास तमास माइनॉरिटी निजिनि हाउस निजिनि एस ए इंडिजिनियस बरक न सिं चिनि हाउस माइनॉरिटी नgi दं कि ओ जराव तमुंग न बरक से चिनि ओ एसटी फैसिलिटीज बा एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खारि खांके चिनि फ्यूचर चिनि बाहाय कन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइनाइ अब आकोंग तै कक कचार मुं सिं तै जों पाना खालायन पायन बेलायखन हामबाय अ क्वेश्चन बेलायखन आबो वान सुगना बनांगो कारण जेटा इशुं का काबो नों हठात साइमिया जे आबो ngयाबो हनमैया बा आबो नायबो हनसुकमैया जों कारण आबो तो मुभमेन्ट बरक कायसा ककति साका गाबो केवासति सना नांनाय कारण जानि जार कायसा दाबि तंगै मानो आबो फान्डामेन्टल राइट्स दंमाबा कायसा बरकनि कायसा डिमान्ड तंगै मानो बनि निजेनि तंगै मानो आबोनो जों कुनु हनिमिया तब खाबो जे नायनायनो नांनाय जे आर्टिकल माने तबक आं मा सुमंगाय आं जे किसा से स्टाडी खालामनि बा नुगमानि गाय जों जुदि नायसिक नायगाबो कन्स्टिट्यूशनल माने ड्राफ्ट बरक सलाय आं गाय दबरम दे आज ए आर्टिकल जों खोनाका 342 रक इनके तैसे आबो राष्ट्रपति थानि बसगिन नांनाय बबो कायसा आबो मा खालायना इनके ड्राफ्ट जतगुला ठीक ठाक खाइबे पाइसे एप्रिल लोकसभा राज्यसभा जत तुबना नाङा एक एकटा जायगा तुबना खाय इनके ताबो आसक जे तुबुई आरो रम दे कुनु कारणे फनो नं मेजर दिं लायखा कासो लायखा पास फनों थांगा के पास फनो खलाय थांगा गाय ताबो आबोनि कन्सिक्वेंसेस संनाय पुला प्रब्लेम तामुंनाय दासि जों खोनाका बरं मिसिंते ताबो गनैनि बिसिङाव न खुंसावसे आबो हायखे जुदाङै दङै मानो बसाला आलादा बुफा आलादा बुमा आलादा फनों दङै मानो आरो कायसे प्रब्लेम नाय नुखुंगो कार बनि एसटी सर्टिफिकेट दङ बखे गरै बबो कायसे बिराट डकुमेन्ट्स रगो एकटा प्रब्लेम नुकजागनाय इदो आपडेट खायना रगो ताम खायना रगो अनेक किसु प्रब्लेम फायगोन नम्बर 1 कारण नों खरकसानो कुनु नुखुंगो कमप्लीट आं नुका बसायरक गिजा थाङो बि हिन्दु बदं दुकाय नुखुंसा आमति जामेला दंखोटा जों थानि गुबै प्रेक्टिकल जता गाबोन बागे आ डकुमेन्ट्स रगो बो गोबांमा एकटा जामेला जमजाल फायनाय बर्ति क्षेत्रे परिथानि रगो गोबांमा जागा रगो बो फायनाय ओंखाय ताय नों बजदि स्कलारशिप नानानि हिंका आबो हाय फेमिलिनि बरनो स्ट्रागल रानाय स्कलारशिप फिल अप खायना अंके नों बुखानि मा दावानो डॉक्टर एसनकार मा दानाय आधार मा दानाय कतगुला एकटा प्रब्लेम दं दो हायनो कलाइया ओंके आज ए प्रोसेस जे तक तो ऑनलाइन प्रोसेस ममंगसे जतन आरो आबो ठीक खाय ना नां आधार लिंक ना नांनाय मोबाइल बेंकिं ना अनेक किसु खलाय दं दा गवर्नमेंट नि प्रोसेस ओंके गाहाम के खलाय थानियो आं आसा खलायो आबो बेलायखनो ताप बुंनाय ओंके ऑफिशियली डकुमेन्ट खलाय थानि रगो ताबो हठातसा एसटी से खलायलाय नायगरे दे पलासा जों एसटी मा तो जों एसटी खलाय दिनि सायाबले आबो गवर्नमेंट थेकिनो जोनो पहिलानि सिमिसे चिनि पुरुष थेके जों एनसेन्ट जों कसाम तेके जों बैकवर्ड नि जागानि बरक बेस ऑन खलायै एके चिनि कैरेक्टरिस्टिक दङ कायसे बरक नि आबोनो नाहारि सेसनो कायसे एसटी रो जों तो जोनो एसटी रो दिनि मेयावले जोनो रि माने ता बरनो आबो कैंसिल खलायनानि कायतो आबो बसक जे प्रोसेस थाना नांनो विशेष कर ऑफिशियल प्रोसीड्यूर बेलायखन आरो बरनिबो प्रॉब्लेम नाय ओंखाय तै आबो कायसा गते कायसा काय रमदे जों कृष्ण जुदि कुनु किसुं थांगा काय आं जों मासावो आसले जों तो कायतनि उपर जों डिपेंड खालायो जेफोर जों सुरियो आं खरसा पास्टर बा गवर्नमेंट नि फेसिलिटीज रकले जों बसुले मान बसुले चक ताक बनो खुंसर खनसे जों मायाखौ कनकक ओंखाय आबन बागै आबरंनो आंखाय आसो इशु आबरंनो ते वानावै दंजागियाता गाबोन बागे कुनु किसु नै थाङैबो जों ईश्वर सचिनि थानियो सब किसु जों जारा क्रिश्चियन तंनाय रंनि थानि ता क्रिश्चियन दाखुग्रंनि थानियो से आं कक साना मुसुंगो जारा पयतखलाय तंनाय जिसुनो आं साना मुसुंमा काबसे आबनो तेयै जुदि कुनु कारणे कैंसिल फानां लायखा बालगै इशु खलायलायो कत रकम नै पान पास खलाय रेखा कोन ककटा इनके आबो हाय खलाय फनो दजन बि ड्राफ्ट खलाय संविधान रंनो सलायलाया कय सेकुलारिज्म रंनो फनो ड्राफ्ट खलायलाय रेखा ता कोन कक गासा खलायो आबो हायके खलाय हनफनले ननो ओ हासाखानि त ननो रिमुभ खलाय रिमांगलागबे नों अरन तंनाय गा काहाम स्रंदि काहाम के तंदि जादि डेभलप खलायदि कुनु ककरि सटा सुबिदा नों खयता गबगनाय निनि कम्पिटिशन तंनाय निनि कतगुला दंनाय आंखे न खाथैनान ककरि आनि पॉइंट ऑफ व्यू आं साटा पालनि आं आनि जे बुजि मावो काम बागै कुनु किसुं थांखाखाय आबो कुनु वाना करै खरकसन नं कायतन सुरिनाय बरक गाय आंखे वानसुगो जोंहासो न फायगया जों तो एकदम सुगिया फेमिलि फायो किन्तु तिनि सजरा जों सावै नङै दंजा जाबले इसोरनि फानबाय ईश्वर हामारि खायमा बायदो
आं तो खूब बैकग्राउंड हामियानि बरक जा बेलाय के कमनि गाम बागै आं जतन बिलिभ खायो नरासक तावानदि आबरंनो ते यासक पेनिक टांगदि माने चिंता दारा रकम नेगेटिव रको तातलांलायदि चिंता फरगुम थानि आनि हाम्बल रिक्वेस्ट आबरंनो ते जों आसक मेन्टेलिटी हुदा माने आबरंनो ते ताथांनि जानि जारमानि मानो सुरिदि जाते जों गाहामखाय थामसाके दंनि माने no belai hambai chini tini jeng belai no kaham kok salaika tai jing je saimano tongmono salaika omai kino chini tini phaijak narwai song ang belai ne pai flai hambai maya foro tamni ke chingbai jora roi chin tai nai tonai lukro bai phani kok salaiman man bagai abon bagai tewsa pai flai hambai ya fore tini ni panan chung oron bukhang mo thanglai thanglai siwana tam kai chini tai srapsan yagolon haino tai kaise talk show fainai aro ngangkai jeng tipra saroni thinang okok bothumaron tai jeng thalai aba kino chini narwai ngi phai sokpainai aro jagabo bukhok chini madam Dipali Debbarma bo vice president kokbor hukumu mission ni gab bini logi hain hai tai khoroksa chini special guest bongkha chini Dr. Vijay Debbarma president MBBWS ge phadi jeng jora kari khaba tinin bagai asung ingjiteng jotonono khulumba kya tai horkaham jotonono